kubor nakaslem jong unongsan hima. Ladang aklat no nagani ka slapurthe de bantep ya kamet ka basa jonga ha ulom jing tep badon hariat tamdong mautawar ka badon marshilyang bat ka yeng sa jungi khrang bangan yo i yala ka yeng ka sem yaki kon kikti badya ka shnong ka thau kini kilong ki kintin bala krendo editor unong san hima ba lambok thaba halaki kon ha kapor ba udang don ha kani ka slapurthe Hakabaning kong kibahayeng hasem kilapin bed bantep ya kamet ka basa jong ba thaba ha ulom jing tep ka balang ka thling kabadon ha maulay maudat baki pata. Hendray kalawan ka jingken mau hagi kun, ba ukpa jong ki ula dep kren hagi ya kite ki kentien. Ba gumtahi kilapin kan ria no ya ka jaka tep show lom jing tep ka balang kotling, ubadon marshal yang pat ka yeng sa jong i ha maulay mautawad. Hagasngi palay ha pedeng ki umat katang, ba ka jing benut ka bakraw, ki bahayeng hasem ki para shnong para thau, ba ki para lok para jor kilalet bansin ran kadu, ya ka met ka basa jong ba thaba. Ka jing pentut jong ka mariang kam shim la khang lat, ya ki ba iet bathon ba ginwan pek kadu yung li urang ba, ubala klat ha ka step jong kasni baan. Ha ka ni kasni, shua banra ya ka sinduk, Sya ulom jing tep la penlong ya ka jingle nyam ha pelau yeng ya ka ba la penya de urang ba shnong ka mau tawar uba Cornelius Karkongor balayor ru ki jingkren na umata bor ka tamar habo ka elaka umnyo tamar uba Rostan Maukli nakaliang ukun khado uba thaba naka shlem trikam nong sanhima but na Shillong Press Club la yor ru ban pule ya ki kerwo snolem bala pha de ki riu pakman but ki seng ba pher but khaddo la shimti do Reverend Father DKG SDB ubadei u secretary Shillong Silchar province jong ka kinhon SDB ban pindep ya kanyam ka rukom ka badei jong ka balang kuble ya pi baro hakane ka no sngi jong kane ka sngi ni sngongo yau blay na ka banda ka jing isnai ki jing kerkhu ki ba mo u phe sei halor jingi iwei pe iwei nado ka por ka ba mangingi wan ban long brio man brio shasla jong kani ka perthai bakat hado kini kisngi bat kini ka selemat ka bangia dan banta kumne ai ka jing khoglei Yai Reverend Father Badebit Langkaji Badai Secretary Jong ka Shillong Province Silchar Ibalapil lai por khnang Bandon hakani ka por ban pendet ya kani ka jingle niam Ngai ka jing khublai singolem Yai kong melresun ibani ikurum jong iba lambok thaba ikun Ipersa kurim, ikuni ikun tiang, kihmen kipara kipersa ki jong i, kibahyeng jong i, kiparalok bayajan bat i, bat kumjo ya ikemi jong i, wan lai imdan hang ni ibadan sethi sesnong, ni ai kiting singolem ya ki kumjo, masim ya kani kajaka kani kapor. Dak jingker pat pada ke jingtha na kaliang jong gayeng baki parlok jong e dibayat relang namar na kadi gayeng la shia sak lung khna bakum ta kila kerpat nga ban simlem ya kani ka banda ban penya ya kani ka kam ha kani ka por ka bamenda mai jing khublei ru ya ki parlok betre lang khamtam e badi balam dibadai nong san hima Ibadai na Shillong Press Club, ibadai na kiway ki media, bat na kiway ki seng nong thong kubor, ibalaya don lang, hagani kapor ka bamanda. Talong sisya, kakubor ka ba, pensengaw kendit ya baro, haba hakastep jong ka arfu arterik, jong ni ubanay, haka step pernga haka pamangi nilayo ya ka kubor bas ngausi thang haka ba nakaliang jong ikun ila phone ba kila pentip ba ikpa jong ki imdon show
Mat om tang yang ikong kasinong, om tang yang iparlok kibaya iye yasngong tenat, om tang yang itu kibaya trailang bat i, om tang yang itu kibaya itu itau bat i, Henry ibabun hi kem sngong laban priang ya gani ka kubor hakate ka step jong ka ar tarik. Kalong siya ka kubor ka bapen slosi iya baro. Haga ba balam bak haba. Badan kejingnya iye, kejingnya dai, kejing sultanat iya baro. Kendet ula lek no, ula klat no, nasla jong kani kapertai. Baro nado kitu kibala pa ya kubor sngolem. Apa magi kira pen sngol pada bagi lapun sengi dari segi bahyen. Lagari nado nakaliang jong ke office jong chief minister, nakaliang jong ki minister, nakaliang jong ki MLA, nakaliang jong ki parabe trelang, nakaliang jong kitu baro ki bayade ki bay itu itaw yo i. Hakaba bidangnya songkai, bidangnya disya, bidangnya kendo. Bat kumjo ngiru na sinong. Bidangnya kendo ya i. Bat idangnya keren nang ya kana. Bat idang yari kwaido orang kapan parlok baya jan habat iru. Bat kumjo bat kitu kiwei ki bahang ni hasinong. Talong ka ke bas ngolong ko om laban priya. Kublai sigun serban bapnya dengan sekarang. Ngadai para san jong ibala pok thaba. Bangiye ngane ban keren. Alor nabenta jong i baro sipara. Bat kumbai laban serman kwa bendingkong siwa benai kublai pada belak-belak barwan kenang sikene. Jing tu jong i yalau jong men. Baru ngapa benai kublai yati ipajba. Bat permarjan marpa. Bat kesinong katau. Ibalawan benai ya kata kejing sengulem jong pi. Ya kejing nu no jong i iba. Bat ngapa aru benai kejing kublai. Siya baro idar basnong jong kamulai mau tawar ir basnong strisnong baik samlasnong jong kanega retandong bagi khot. Baru ngai kublai kerpang ya ki paranong trei jong iba kibala platform berwan kenang sekene kejing du jong i bal ya ki emle MDC kibala platform baro menyawan sulem hang kene singi bal hagi singi bala del kadai bada haju ko poru ngasim ya kene kabu ban panma nakaliang jong iba yo le se kadon gano kejing bakla ha kejing jadi para marjan marpa ne bat iba prabetrelang bapis ngubah benom yebat ya kejing bakla jeng ba ha gano kaliang mar ha kejing jadi breu ni breu ni dei bobyang ni babun kejing duna aku akan penma bangor kata kejing du jeng iba kalong ke bakrau du kata ha kaba mar sejak sengau yang kubur na ikun jong i kalau pendengar siya yang bat hadu kena kelimat ngamla bandingin je kena kecing kelat jong iba beriubah ima kecing imbasida badan ni kata mesti merah prapriu bad ubala ban ay kata ka bad tin seneng ketingkraw yang iki para bad ngatrai ya ki betrelang bad ik parmarjan marpa hai tisngo junga kamdai tang kajing tu yang yang ingi kajing kesem yang i ki para marjan marpa tane ya ki kun kiti ada ngasngo kata kajing tu ya ki jaj benriu baro kawai mar iba iladep ban no seniang omdi dah kebor jeng pisah dari dah kebor jeng tre jeng i ban no seniang hakaliang ka imlang salang ho aja kene ngitip akan ke partai mengisyong kadai tang kajing basa ngim tak sipor ban im hane ban penbiang penbit ilade ban penim kajing penbet kajing im jeng i ban penyadai ban kibriu ban parmar ban chan marpa kenapa ngin yo benda sikay yung ublay benda kata kelenti ke babay hari ngala rukunju ban khot ba kane ka partai bang isyong kata kapadal crown lande ka jakaya lathama kamde ka jakaya lathama mga khot ngin yabe ka spa ka po ya ka burom
Henry ketika cakaya sama bagi dia le ban penpej yang kacung kijing im. Hakum lo karukom bagi priade bagi parmarjan marpa. Bagi im kijing im babha. Kamdai ka masuk bagi im kijing im babha. Kipun kijing cencar bagi abdun ngitay ban syam. Bagi kipun kijing cencar. Kiwi karukom. Kibang la ban pentroy yak ta kijing Trang jung i ban ya yak lenti babha. Henry wala kata. Iba ngatrai lakumno lada umni 60% baila ban penyaj ya kata jing imba bahajung i lakumno ila jan ngatrai kalajan poi sa ka prapo ne persen ne jing im jung i baila ban ya ya kelenti babha kadang jing du ro ka bakraw ya kasnong jung i ka unyung tomar namar bang kasnong ba say yu priu bakraw ubara wadra ya ka burom ya kasnong badru ya ka jing kasem barakawai. Kajing tu jung iya ba kalong thik kumusok kliang badan hapo mesim jung i ikun kiti hapo ka mesim jung i para kaba jashu lanuru bat kajing seneng jing kraw jung i ba ngatrai kalong kum utu kum kadur ba o isram humau kabangi ikun kiti bat para nginom klep lanuru. Ngadua ya boleh terkenal ba uli lam lenti ba nang banjo benlej sadua jungu lenti ke babai kanrom ke benam dan kano ke kenrum kenram ke jing jung i ben yo ben song sup adua boleh to karku mapi ko ba ya ki para jung pi baro ya persa jung pi ki khun ki ti jung pi lok jung pi baro ya ki kasem jung pi baro ko boleh sebut. Nhân hơn như cái gì mà qua bạn ai cả cần tin của ngô tham tâm yêu play ba là cất khu cất đôi ni hadu kan như cái gì wala daw la shim no ipa jungi ro ndai ni banan dan hanya perthai udang ri dang sumar thì cái công ai cái jing play thì chief minister konat sama speaker badan buram iba mat ba ling do ki minister ki MNA MDC iba proses of me bala one sate hospital bengi bayar layarap ban penyok lo yang kamet ban wan kit siang te kumju ai ka jiku blai ba ban te boarding do iba el hack I kom aprin ding do I ba mukol sama Adelbert nomrom I Dr. Jamino Maupo ki pada poi lang chani menen bat menero I Dr. Amanwar I balawan pensangan ini menen miet I ba pensangan siem ba GA ling do ba iba bendola nong ki balayawan menne te kabalai ai ka ji songo ya I video ka maulai blog ba Peter di pasar I balayawan menen hospital bangi o min cisni te kabalai ka pasal ka ji songo ka leche iba te bor patau balayarap ini ban penjau ambulans ban ket I pal jungi sheyek hadir ka to ai ji songo ya kita hot ke UDP, kita hot ke Meghalaya Pradesh Congress Committee, ya kita kentin sekolah joki balapai syai yang ke yang kesam. Bar kumjo, ngai ke jikublai yang press media, kita ya terlang bertipa, kita lawan nadu nanti na mencisni hati na hospital, lawan bansenan ni banya, I mean siam lamingi, ngai ke jikublai yang pisah baru lawan milang siang. Ban pentekan ini ke yang kesam. Kali baju semua ya ke yang kesam jeng ban George, badiri itrai jeng nong sanjma, balayarap ini sebutnya ban penyo ini ya kan dia ke ten house, ban nyarap iparo ha hospital por bagi dang sei, ban pun di jeng kam yang kesam kila yarap ban pentet lang. Hadiah itu kan ai semua ru ke irang pas dong jengi, balong chairman bentar sini. Tiba layarapan ai jingkran layarapan senran ini nadu mencisni sha hospital menenu iwan mi benda segur iwan di ba kubisbunnya ya jing bahaju pi jing bun mensim jupi jadi itu ai di semua di pada menadu mencisni belayawan di sister di pada David ibadan lang mani hang dia mentang layarap
ayah ka nyam karukom akan ni kesini. Jen ketua nga kirang ba balang ki parong jungi pa sandi sadom sasnong jungi ye ki sang samla na ni nasnong ki belaya mi lang banwan nya rakam ban ni ilong mi long pa bayawan ban mi bam dan tangawi ka daw baki ong baki numan de kilawan ban mi wat kat nu slap de kiwan ban mi ban nya rakam ban ni han yang di paramarjan kilok jor di balai sendan ban ni baya dan lang ban ni borok kata haduk antara klimat ya dan dia ya sendan ban ni ki ai dengan ni kanung ni keman la pia dan lang ma pisia hang ni niru niyo ya ka jingkerman niyo jing dengan pola dai pa ni indan shu ba iki bahi yang masam jungi ru nakalya kika nakalya kikor te kobri shubunya ba pilayawan nadu tugas ni ru pilayawan mi pilawan be hantam kika jungi gena shudu na shdong ti ko bejangai ni pilayawan ban be te nakalya kakor jungi ru kiblay kloi banwan be shudu hospital Iwan jungi san jungi pasan ikilawan lut pan wan be stay di shani ru kilayawan iparar kemi jungi hadu bentas ni dan kia lapkam kia pelangan ni kata ke baduna ke batam ke baduna kia lap pan pelang ni kata nomor ba mengi si parang ni melak shoot nomor bi dan tang langut tinggi melak shoot pan pelang kila dan lang kiding ya tu semua sangan dia hadu panmat nakalang mengi yang kakayeng kesam bungi kum kran bakla ni kum duna hani hang tai yang kian kasliat ne kakamnya ke bangile de sobha ma bigi bat nimla ban penbiang khantam kum liu slap ba mentale niu swan sendat ni ki duna ka terpar ka jau omlut te waju so sobha ma lang yang ngiru ni la presang hi ka bangila pende de khandat kum ba nakalang kon masukwa ban ong ba ipa de iit pala din ikikon kaya kasabru iit pa satu isdeng bejingi yok be banyak teli para penyakit ya ba ru lagi ngimdan shu mai ru dan shu imei penyakit ya ba mapisia para wat mei jongaru ipa lalu inak red hadu mentah lahir kan dogi pensan penhe perang ba ini belit skol kapagi dan kamangi hadum ta ni lahir ta ni layo kam kajam wala da kam dei ka kam kajam kala palapyak do kata ko dei ya rap dei stom ni banginyo yang menjunga aron ninyo ya kam kajam ipen persang be tabala biang mangi ko ni biong be ji ban ya rap lang para pelang email habang ni hang tai da don ke ru ya kloi ben ke ya ba para i thai ni kloi haban ya rap ni ke ja ke don ke ru kloi ben ya rap ban kran ban ben sneng ben krau ni pa ngim don shu banai pi anak ong ban anak ahia kan yo mun sumar ni pi padiam tak sa kloi ben ni no Rich bon pai ki ba psan le ban ta jungi am ta ni shu ban siu klian ya pi ba i mei ta ni rich bon ba lại ke por kan dia bang dia ka di kren ne na yang menta ko mo mata bor mai khot rang ba snong jong ka mar ilaka te kan dia kan soy nan ai ka jing keren harga bede bat ubalam ubadero ni dang khot persayo nama bat ikimitra yo idang dei si para arpa si para pa bat ikimi jongo te apa nang kong ngaseu ban ai ko blei pedang borong baro iwei powei ane ki be don lang baniawan ban saki baniawan ban senran ban ai ka mensim ya kan ka hingga sem halor ka ji klanno yo no balam klan dating yo ta corona klan dating yo jimpang namar ka jing i
Kalau kering, video wan dia yang hagane ka madan, hagane ka pelau, man sokti balai on tep ya ubalang. Tekendian ngakwa wan itu ya umne ubalam udah kun prasgi jong ikong pan misteri thaba basong basa hapo kadong temar jong ka ilaka umne temar ka jongi. Kailaka temar de ka hapo ka jingpet ka jonga umu matabor hapo kasnong hapo kadong. Udah kena ubatip segi sisa nadu badan ka. Bad babhabriu bajrong. Bad ubating pur. Jukwa banya niam jukwa banya dai nadu dang kena. Ha kata kapor. Te suki udahlah ulasan usalik. Poino sisilong bandai pule. Te kasturi kalong umne. Udeu balam wansya kum ulembang. Kabamut nakailonging kabadu. Omle wa nakai baru spa rewaca. Te habang yos ke wahane ka jingkren menta. Ulalong urang ken I urang pawar. Kum wei no urang ken I urang pawar bahan ni mayos ke ka jingkren ka jingwan mi ka jingwan preng borom ka jingwan sgolem naki para hot kilayawan ni na kinrem kilendang irupai ba kiwai iba lawan man sendar sendrop yaune wan sgolem panabu sa jingter te hadin bola kenjo saka kata bot lagi pule ulah simti ya kum kakam syakri pai ba mu wei na kinang thopot khobor kaba baro ngitip sai jong kanega jela ka jong ni kum wei na kinang thopot khobor bodai usyakri jong ki ba perseu ya ka ka ba idon manong ya ka ka ba nakalian ka sukar nakalian ki ba nakalian ki riusimet ile ju ai perseu Jauh pentip penmana baunya saja, mungkin saja tewle, nak mentah kahok kejumpi kubunuh fakot kubur. Dengan setenan, mengiyo borom, napo kasidong, kailakam nyo tumajongi, badai peling bawanra, ya kaborom, hapo kanega, jadi beriyo hapo kastek jongi. Te hamangnya sneu, nakaliang kador bersenang motowar, kan dong ngasil sarong, ba wanang ni. Yo borom bawanra ya ke borom jong gane ka sinong katao ata sel tenat sel borom sel sarong kum ka sinong katao bawan mi badyo wanra borom ya ka sinong katao ka jongi te namdan su kanu namar kumba ki juong haga jinge ju kasine ka jinge ki balang iwan cek partai da ka hukum iwan manlong beriu kumulong sendang ulawan cak pertai kumulong sendang banut im hakane ke pertai bat hakoi kasni utpet nakane ke pertai kumulong sendang te ubleu la ai kata hukum banong beri ke pertai ban pet nak pertai cukup li imat la de ke por ko ubleu la konno ya ka jinglang ba ha ka jong lese ka ke ubleu la tmu yo la sa konno hak por ba I snem idang padon rai la santu snem don te nangis kem de kata te asio manai kumle ke ketpang ya ikimi kurim ke jowo bagi kon yo ki balari ila rilasan ila songlang song rengkat baru ya yo kane kain gasem te kajing trilang ki kajing I ke thoi kane de ka nuksa kade ka nuksa ka ba filapani umai thu ikon menta kumno ka jinglong jong balang kumno ka jinglong ka jong balang bante ya kalong ingkang sem kane de kanuksa ka ba ka bolai ban menta la perseu hakane ya paro nadu ka dong sregu priang borom nadu ka balang ka priang borom bat ka jinge trilang hapne ka ingkang sem kalong ka bayat baik tenang bat kumjur ka jinglong jong u ia don rimut para saung tei anut senda ilayanang lasa kita senang lilayo kakam kajam lenba kaji IT jauh de ne bodon kata kasam bodon kata kajing I kaji
khu no ban peteli ya kai gasen kane de kane kade kanuksa ko no rangba ku ai đây bata ka jingla ba kanuksa hai ngasen ula ai syaga para syaga ikur bat syaga ikur ilayo se menta ka jing keren se borom sutenan yo borom kasno ngatau kan ngaso tenat la se ku bai ngasen dan dai mga sosi ay meta kalong ba let's say ikni jong u idang don hasno kani ke mga kam ketak dia dai kalong ikni jong u yo ka jing pang stroke la ba kasat atau sten tang ban mi tang ban nei tang ban ya nong su ta su song te ka no ka jing pai to no bam in yo i ya la jo ko ka de ko subject ka ba na se ko tao hang ne hakamat te let's say para modern hang ne tang ka wei nganong un mi na ka ne ka patai un le so lum ne te but to sim ka jing ya sa ye teu to ya sa ye teu to duai ko kuma me sa ji kumu kung nang tawad kubor, may ada mesaj, ya ka jela, ya ka state, ya kanu kajong ki nongsus nong ki primpad ba, mental late so late sign, to ya sa ya teo, na mental la ka inga sen, hanta ba email yung may ba inyo ka mitkas, pat ka basyat ka bakwan, ka bakwat ka bakhiya, to ya sa, to bakli mami, hang ni ngiyawan, ban no senyang ban sen man segau lem ya kamet ka jong me hanai ka don kata ka jing penting ring nau nau jing pang corona yo kami ka jing thok me ka jing keno ne ngong me to sim bak ling ya kane ya sai ya theu me ya kata ka jing pang bakanam me ka no ka jing thok na po ka jing ka sen ka jong me ba wan man je do senyang len mi yak na kamet ka jong me ngiyo ka jing pang kane ngong ya sai ya theu menta kasi bedang ton hang ne suba ya saya teu nga kum bai nga sem ka jong ne nga nut banong nga ta suba ya saya teu bagi pasuk selain nga sem iwai bawai ni lai jang ne in lai ka jing kemen in lai ka jing khot ka mesim in lai om nei bang in lai ka jing yam ka jing susi dei ka jing deleng ba ka jing ya saya teu ba me nang ne in pasuk selain ka jing sem da jangai ne hajar unjo tingam da ne isu tari tai na kapor lem ngam da ne isu banong yang ai tak jing kublai kadu subha kajing ya i ja thon agar pat ya ikurim nyu ya ikun nyu subha kan dei bandon bandung ting kajing ya i pat parit padu inya khang meka nang ne sakmat om dei bakun kun no wan dok pa jong riu pen no dengan don sim kan kajing kitli bandon kajing hip ting belum kajing ya i ha kajing long tendrai jong yu phasi dari belum ting ban itu kinong kha ki pakha ki meka ki bakha ini kalau keporong ka kor ka ublay ula ai ula hikai ha kalau beriu jong ukasi tang ini lesan dalam to ya saja teu to duai pat namata kalai ngasen namata perlok ki prajor ki jong me iba bejuya trilang na kapor sya kapor ha kalinti ka ya ka jong me to ya saja teu menta ha ka jing lenti ka jong me banam me kano ka jing artin me kano ka jing ting ka jing sme haga patiwan haga teng ka jame benos niang benlentung ye me cha ulum nyum te tangin ye kitin kublai sibut kublai sibon ye nong paniat jong kane ka program ibalingkot man le borom hado ye padu jongi i ba lambok thaba nakalyang kayeng kumbalapan sngow nilayo sibon ki shiti snowlem ni condolence message but banom ship ya kapor ngilajiet kato kanne ban pen sngow apdeng jongpi menta kabaning kong nilayo ya ka shiti snowlem now honorable chief minister Jongjala Meghalaya Conrad K Sangma bangan puli kumba kalong Conrad K Sangma Chief Minister Meghalaya condolence message. Dear Srimati Mildred Sun, I am deeply saddened to hear about the demise of Sri Lambok Thaba, who has served one of the oldest vernacular newspaper, Unongsai Hima, for over 25 years. During his long association with the daily newspaper,
served in various capacities and has been serving the newspaper as its editor from 2003. I have known him personally as a journalist who believed in reporting facts and truths. He will be missed by all of us, and his untimely demise is a great loss for the media fraternity. I express my deepest condolence to you and your family members and pray to Almighty God to provide the strength and solace during this time of grief and mourning. May God grant eternal rest to the departed soul. With deepest condolences, Shri Conrad K. Sangma. Nilayo aru iaga Shithis Ngolem Nai Shri Medba Lingdo, Speaker Meghalaya Legislative Assembly. Dear Kong Mildred, with profound grief, I express my deep sorrow on the untimely demise of your beloved husband, Shri late Lambok Thaba, a renowned journalist and editor of Unong Sain Hima. His service and contribution in the field of journalism will always be remembered. His demeanor has etched a mark among his fraternity that will always be remembered. In this dark period, I convey my heartfelt condolences to you and all the family members and pray that the Almighty grant you the strength and solace to tide over this bereavement. May God Almighty grant the departed soul rest in eternal peace. With regards, yours sincerely, Shri Medba Lingdo. Ngilayo aru ia kasithi ngolem na Shri Dr. Mukul M. Sangma, Leader of Opposition, Meghalaya Legislative Assembly. Condolence message. Dear Mrs. Sun, I am deeply saddened to hear the untimely demise of late Ba Lambok Thaba, your beloved husband, a renowned editor of a leading newspaper and an eminent member of our society. Please accept our deepest condolences. I had the privilege to know him ever since he started his innings as one of the active journalists and became part of the vibrant and vigilant media fraternity of our state. Late Ba Lambok Thaba will be remembered for a long time for his contributions not only in shaping the vibrant fourth estate of the state with his impeccable professionalism, but also in uplifting the society as a whole. The void due to his untimely demise will be felt by all of us for a long time. My sincere prayers are there for all the members of the family, the relatives and friends. May our gracious God, who dwells at the highest grant you all the solace and the fortitude to overcome the irreparable loss, and may the departed soul rest in eternal peace. With sincere prayers, yours sincerely, Dr. Mukul Sangma. Nilayo aru yaka condolence message naka Meghalaya Editors and Publishers Association. Hai Kong Mildred Sun Maulai Mautawar Shillong. Kakubor Ngolem. Kong Nagaliang Meghalaya Editors and Publishers Association MEPA. Ngipan pau ya kajing sungsi thang alor kajing klat bakendit jong iba Lambok Thaba ibalong ukpa jong kayeng baru u editor jong Unong Sain Hima hak step perngap jong ka arpu ar tarik nailur arajar arpau kajing klat no jong iba Lambok Thaba kalalom da shisha kajing do ka bakrau ya kayeng kajong pi baro kawe bat ru yangi kum kipara nong tho kot kubor haka jela Meghalaya. Iba Lambok Thaba ilano senyang shikadai syakakam tho kubor, kot kubor. Mentala kamba arkur nreu teli kisnem. Bat ila penpau yala kasap bat jingtre shitam hakakam kaba itre. Hakaba ila yo shibon kijingyaro.
Iba lambak thaba ilalong ru ubkhot Bashir Hem jongka Meghalaya Editors and Publishers Association MEPA bat ila jushim benta hakaba ai shibon gi jimot jiberkhat iba mentoy syakani ka kenhon na ka benta ka bha ka miat jong kinong tho kot khubor jong ka jala jongi kumta ka jingkhla no jongi kalalong ka jingdu ka bakraw ya ka MEPA hakum kani ka por ka basmosi bat ka badum nakaliang ka MEPA kaduai bau try kenrat un ai jing tengen ye pi kum ikurim ki khon baru ki bahayeng hasem ngi duai ru ba ka mensim jong iba lambok thaba kan yo ja thai ha ka jing sok lasoi dai ba John W thaba balong General Secretary MEPA bat iba R Monat Shabong ibalong President jong ka MEPA Nilayoru sa kaway ka kubor smolem na ka office of the Sengkur Thaba Sengkme. Ka Sengkur Thaba Sengkme ka panpaw ya ka jing snow kendit ka bat snow si halor ka jing klan no jong iba lam thaba editor ka kot kubor nong san hima. Iba la lek kendit no na kani ka sla perthai. Ka kur thaba ka ai ka jing snow lem sya ilok ki khon gikti ki jong i barlu kumju syagi bahaya hasem ringkat bat kecing duai bau blai try kendra on ai kam sim jong i balam thaba ya ka jing ja thai bam chukut ha ka yeng shong ne jong u bat ba un ri un sumar ya kitu ki ba ila e no shedin ku blai shibun ar thaba General Secretary Sengkur Thaba Sengkme ila yoru ya ka shithi smolem na ka sengrang ba Catholic Mautawar Maulai Kakerwo Smolem Kidkhot jong ka sengrang ba Catholic Mautawar Kipen pau ya ka jingsusi ka bakraw Banyo ya ka kubor halor ka jingklat no jong iba lambak thaba Haka step jong ka arku ar tarik September ar hajar ar pau Iba lambak thaba ilalong barabor ubkhot bajukar syaan Bat Bashir Hem jong ka seng hakiliang baro Ilong ibakloy wan shimya ki benta bala juben syat hai. Ka jingno senyang jong i ka pen kan mau. Bat ai nuksa ya ki para dukhot jong ka seng. Ka jingkhat no jong i ka lalong ka jingdo ya ka seng rang ba. Ya ka niam ya ka shinong ka thau bat ha ka imlang ka salang. Haringkat ka jingduai ni pha ya ka jing snolem sya ikurim ki khon bat ki bahayeng jong i. To blay un ai hay ba lambok thaba ya ka jingja thai bam jukut kublay shibun lasoy dai ba Cornelius Khargongor ibalong president bat ba Frederick Marwain ibalong secretary nalor jong kini nilayo aru ya kini shithi smolem hakaba kapor kamsha bangin pulelut ya ka ngin shupuli tang ya ki kerteng na jong ki ba lapha ya ki shithi smolem nilayo ya ki shithi smolem na Shri Snew Bhalang Dhar balong minister jong government of Meghalaya nilayo ru ya ki shithi smolem na Shri PT Sokme opposition chief with Meghalaya Legislative Assembly Shillong Nilayo aru ya kishiti smolem na ka office jong ka United Democratic Party Meghalaya. Palasain ni Dr. Jami No Mautho ibalong secretary. Nilayo ya kishiti smolem na ka Meghalaya Pradesh Congress Committee. Abalasoy dai Shri K Lingkhoy General Secretary Meghalaya PCC. Nilayo aru ya kishiti smolem na ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Central Body. Balasoy da iba Wilbert Rani balong president bat iba Dundi Cliff Kongset General Secretary. Nilayo ru ya shithi smolem naga Meghalaya State Coordination Committee of Coal Owners, Miners, Exporters, Transporters and Dealers Forum. Hak balasoy ya kani shithi da iba Sony L Kriem ibalong chairman. Nilayo ru ya shithi smolem na Kamotpran Auto Rickshaw Owners and Drivers Association Maroda. Ya kabalasoy de iba T Sawayan ibalong secretary jong Kamaroda.
Ngilayoru yak City Smolem na kasin ani secondary school Maulay Mautawar. Batang kini kuble Shibon. Ngayang ni ban bigmat nakaliang ng Kaslong Press Club. Anong keren slam nomor bon nakikilay ko kajulong yung balam sa idong doon ang tips na paghay. Balam bon naging kamtam na nga doon di ba day mayahan niya ngilay ko parat yung karpus na mata kajing tray perkajingan di dunia kampung kubor. Nastang ya kini ke kampung reporter balam mula kio syafrang mula long temu editor. Balam hakajingya dingti jungi itip ke kikam kibang lale namanta keri bakajat benreu wat hangali shimet mat ngie wat abo balam ulami antai na pata bonwan shenie usitwa jimbut nanga syong kumno ban panbha ban ra ki development hakani kishnom Panile kumno yele shane shatai nashi ai kijimot yu balai ngemele kini kitai wan iki scheme kini kitai bat hakasngi baar pot ngapoi shane ada isi shabu balam umdai tam nong thok bor regulate ru ubai belawan ra ke bon ki namta ke jingsok jingman jong kane krishnam kathau Balam nga ngamdon syuk pendong ndray nga syupi tang ini jing di kubor Smolem kaba nakalian jong Kaslong Press Club kubor Smolem na Kaslong Press Club ha ikong Mildredson ikon kentayjung balam idamon shisha shanbor lang bat udon bor lang Kaslong Press Club kapenpau kejik sko kendet kabakrau bontip bai bat lambok thaba u editor unongsan hima ilaklat no hakastep jong arpu artrek unai lor Ar-Hajar Arfo iba lamba komudukhan Bashir Hem jong Kaslong Press Club ilong ro uwe na kinong thok kubor bala ibha hakakam usun yang baila ino syaka imlang salang bat syakari bakajat benreuling bakakam thok kubor ulong ubamla banyo Kaslong Press Club kalau penlong ya kejingelang Smolem hak arpo arterik hak office trekam juga hak ni kejingelang lapan pau je kijing trei barat ba jungu hak kam thok khubor hak ni arpo news nem baladit no kejingelang kalau penlong ru kejing skap jar ka ba arminet kum kata jingkemau buram uni urang ba balaklan Lashimru yakarai banpak kubor Smolem syait kurim kikon bat ki bahayeng hasem baro tengkat bat ki jingdwai hau blay wan jingo yakayeng hasem hakum kane kapor ba ulo badum wantap yakayeng baro kawai letsuk balam bok thaba tunang kerkulem jengi nashaden den soy kane da uba David Light Flang bat uba Powell Soklet ujang sekretari jong Kaslong Press Club balam ba ye letsuk
Isbo ni songkonon pria yang kedega. Dia alam solam apa ba? Pendam dan burang kado. Jauh di orang ba. Balai alam lagi entah abun poksenam. Malam mencupai berkat. Magadi kan lang kasin ng bakado. Bagi dia kendo ini. Dan hak tu kasi salah si ublay. Gangdan apa office. Gang tray lagakam kumba ki tray malagasi. Ngai kendet kensan. Moban ke air lang thari. Asyib na ya pi hakda. Apa lagi lagi. Kerana dum syib ya papua. Pulian nak kena jadi kau. Ba gilai terbit lang da office. Korbo problem. Nong sai di ma. Hai kong mil Jackson. Khon ti. Bat bahi asam. Dari ba lombok ba. Bam kuai adawar belai. Kat bagi kejat segi sedang berkerja. Maka arpo punai lo. Arpo. Flor ke langit ngai. Maka segi kalau siap sendan si junop. Maka jengim the way ni kiri shot. Waklan mas camp. Jauh nong sai jima. Jadi kelak no jeng editor jadi iba lombok kaba. Maka segi bahar. Kalong sisa ke kubur. Kabalapan ketang. Pen temang. Pen sano jadi iway. Baik dan benta undang sai lima. Islam terekam jauh undang sai lima. Kam day tang Islam terekam. Henry dari kalong yeng kalong sem. Hagaba ibalam. Ilalong resort ubaklai. Jauh gede gayeng. Nado usnam si hajar kendai spa kendai pun reo. Bat hadu ka kelemat ka bat hadu. Ibalam iladon benta. Bat kali gayeng jauh undang sai jima. Hagaba ila IT. Mat bat mensim. Ila kek kasep kasar. Ila tur kirai dam. Ban pen scam. Ya kali gayeng. Katba kalenti. Ban jam syakmat jauh undang sai jima. Adon apring jing batin tunjuk. Dai mapi balam. Uta orang bakken. Bala pen scam jadi resort yang undang sai jima. Hagabala bensyat api kubu kledo mensimti kubu editor. House nam arhajar lai banyalam yang penghon apa aslam ikam. Bagi jingso sarong minot banong badai lingba jungpi bagi kot kubor undang sai jima. Kalau kenjo shalor buat kalong kumni kumba kalong mentah. Kemudian kensan urishot ubaklai unang yalam jongi unang ai mensip unang sarai unang betin lenti uhenman paralok dan syu apre jongi ismo kumbang ilakan duet lam ibalam yeng jong nang sai hima rasa seli. Bat dia jaka ke ba ila ino onam la satya berpendap sepung waipat balam misak not bagi kami bandan hasenda jongti apa kelemat sebakat doa don padang jengi tiba kami yo benpek keren ya pi kata pamit jogala si ublay berfidan akai yeng nong sai juma. Pas kalau ke bapang not, aduh kata-kata. Ngerai balam, ya aku belai ya pi. Nak aku bentau senyal, pila penuh. Bak ke bentar ke bakrau, ke jongti, pen scam ni ke yeng, menang sai jema. Yimla bersih keliang ya pi, balam. Ya aku belai ru ya ikong, kon ti baca bahir asam. Dari malam
Nomor ba hakini kisnam bailadon bangi. Kiru ila shashi sablam hagi bubun kilian. Balam kemensiam jofi kan yaisa bangi. Nyai long tau nuksa unang ai mensiam. Unang beten lenti national debt ilo. Ingat scam bangi duai lu. Mafin paisok. Jaka-jaka bau play unang tau. Ulamang kerpang nakabanta jungti. Play sibon balam. Bat besok design sahab. Patunang kerku ikayen kasam ke jungti. Utum juru ikayen kasam nasa hima. Play sibon nabara idhot ikayen kasam nasa hima. Iswa bangan pungkot. Asisen ay kublay di baro. Ladon dekat bagi kayen kasam jadi balam kum gade kapor di kendu di sosi kan kepang ai kublai ya baro ke bala wan aku tu besi no hospital ban yarap lagi bat ai kublai ru di perlok media ladon lang bat ini no tu besi hi bat adu kade ka lemat sementangan IT yang kade ka kerwak semolam naga yeng no sai hima ai kong pentingan ya ki baro namang isungfu bagi ki bayat relang hapo office jong no sanima sila yelong komisi yeng nak ngitip kanu ke jing smosi ke jing ta ya mensim kau ni siap ngimla sama semua joblay wala ya lu ngi hakan ka pot pat na kalian ka kur jason jangi baro gi kwa ban pau ya kata jing sosi jangi kum ka de jing do no ya ka jangi bakum jo ya ki jing do kalau khamtam ya korem jangi ido nang ta ya ki khol ikti iki hemban ki para jangi khamtam di keme badan sa snong ta kamung layo khuba yam yo manwan bat kawe ka kalau ngisa ke jingdo ka bakhrau khamtam iki bai trailang badi kalian ka tho kot khubor kalian ki perlok perjoy pasnong pathau kalian ka palang bat kawe lapon ki parayamat kam badi ki latep ilong iba komno iba trestom iba jai iba imli iba sarong ilong iba tip na kamram badi iba buram marklian iwe pan tinganam jerong bon ketien amar ba nilai tip iwe simet gila syam ilong iba komno bat kawe ngi kalma ya kawe ko poetry hakaba ngi late class po college hakaba udan uwe unong tho uong ya ka jingya that be not proud ong ka jingya wat le sarong tau de John Donne about la tho ko poetry ko kham jerong khandiat asonat wang bakibon kilalet kilawan kilayap andai wat le sarong kadang sakawe ka jingtho jongku Truman Cousin ko ang ka jingyap kamde ka ba ka jingdo ka ba krautam ndre ka jingdo ka ba krautam ka di kata ka ba yap kat ba ngidang im ti kompan su sambap no isyam ba i balam kenom ilalong sya iba piratip ka jinglong ji hagat kat ba ngidang im perthei lalong iba tip bre tip lei iba le ba kino ki banta ki ba pe iba jamnot iba snoret to ai bagani kan long ka nuksa ya ngi wei pe wei ki wei trailang ki khon ki ti kham tam ba ken ma ba komba mai lai lam len ti ba ke jing em jong ka long ka ba nuksa ki wei ma ki ro ken bo ya ka nuksa kum ju ya ngi wei pi wei ro nomor ba ka jing yap kam de ka jing kot ka jing yap ka de ka jing sedang sha ka jing em ka ba thamai ha ka ba mangi wei pi wei ha ka wei ka ski ngen sai kan do pan kumpul ong Paulus ka sa city si Corinth ba siya ka sni jong dingyap ka de ka pop ba habang konkret ld poi sa ta hima jong blai ngin sa dor nang kat hang ta ba u namar blai u la khai no yo ni sun teo ba de balam ba itana mandan ha ka ta kamra sa ka ba ma i dan tia sa isen pat ai khu blai pi wei ki bang inam la ban je ka teng lo thang ne ba khamtam ye ki kan om ki kor ki kha ba ro ba to
neng kan ke jing do no ika taga min se mo jong I apabila do no I tung nyai kan mau kare kawai bangiru sisen kasngi ngin sami na kan ke yang kumbal ong aga rukam kasih bangit iwan sudah ngin sale sudah ngih kan ke perthai ngim dari ban ra andang dalek ngin sale kali ban ai ala kata ke coba hakaba ngila pun kre ngila im bahag di perthai kita gini kentien ai kudai shopno kala punya ini ka jelang bagi hadar ban baro sulai dan dari report tangini kentien kenom malam le sok le san sa hima ka ba play ka pun kre nam ta jong phi